Vi danas pišete nekome pismo, dragi prijatelji, draga mama, dragi tata i tako dalje, zarez. Šta je zarez? Kako je došlo do zareza? Imamo dokument ovdje. Ovo je jedan spomenik, jedan žrtvenik, veliki, i piše da je to Dijane. Dakle, Božici Dijane je posvećeno. Međutim, šta je problem? Kad su Rimljani pisali na kamenu, ako imaš 20 riječi, neka svaka ima po 5-6 slova, to je puno prostora. Onda treba neke skratiti. A kad ih skratiš, ko će znati šta je? Onda je da nekom palo na pamet da su između jedne i druge riječi nacrtali bi listić bršljana. Evo ovdje, Dijane, evo ga, tu je taj listić bršljana. Aug, listić bršljana. I dok se je pisalo na kamenu, onda je taj listić dobro došao da se vidi ovdje svečila jedna riječ, počinje druga, bijeli listić. Međutim, kad su počeli pisati na papiru, pa 20 stranica papira, ako ćeš iza svake riječi staviti listić, to ti onda dvostruko više pisanja. Pa nekome palo, ajmo i njega skratiti. Pa su odbacili onaj cijeli list, ostaje samo onaj repić. I taj repić, evo ga, to je naš zarez današnji. Danas pišemo zarez, trebalo je i do zareza doći.